uri murandeba uri muranyumviriza ibyo byaha utabiretse bizakurimbura. Abantu b'Ininewe bumvishije ubutumwa bwiza Yona bahaye barahindukira bava mu nzira zabo mbi, maze Imana igira iki? Irabababarira. Yesu nashimwe cyane. Ndabashuje mwese abantu bose bumviriza ubutumwa bwiza. Ndashuhuje abari mu Rwanda, abari mu Burundi, abari Mozambique, abari muri Australia, abari muri Canada, abari muri America, abari mu bihugu bitandukanye bumviriza ubutumwa bwiza. Ndabashuje mwese, amahoro y'Imana bane namwe. Ndagarutse ngarukanye ubutumwa bwiza. Ndizera neza ko umuntu wese ari tayari kumviza ikimana igiye kuganira nawe. Yesu nashimwe cyane. Kino gihe tugezemo n'igihe cyanyuma mwene data, nureke kudamarara. Reka kudamarara iby'isi ntibigushuke, kubera ko iby'isi nta kamaro bifite. Nimureke kudamarara, nimureke gusinzira. Nimba usinziriye nubyuke, kubera ko igihe cya Yesu Kristo kiri bugufi. Igihe kiraje, Yesu Kristo araje. Haleluya. Mwame mukenyeye ngo kandi amatara yanyu ngo yame yaka. Yesu nashimwe cyane. Umuntu wese ahari akwiye kwama kenyeye, akwiye kwama yaka amatara, itara rigume ryaka, kubera ko ntazi igihe cyangwa se isaha. Yesu Kristo araje. Byonyine mwene data ugendane n'ijambo ko Yesu Kristo aje byonyine. Ntubaze ngo mbenga azaza ryari, ntubaze icyo kibazo. Yesu Kristo araje byonyine. Yesu nashimwe. Mureke kwiziba amatwi. Aho uri hose ureke kwiziba amatwi. Ibitekerezo byawe ntubishire kure. Shira mu bitekerezo byawe ijambo rivuga ngo Yesu Kristo araje. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Uyu munsi twasoma ijambo ry'Imana riri muri Yeremiya igice 7 ku murongo w'9 tugeze kwa 11. Yesu nashimwe cyane. Yeremiya igice 7 ku murongo w'9 tugeze kwa 11. Haleluya. Reka dusenge Imana. Umwami Yesu, umwami w'abami, ndagushimiye ko uyu mwanya data wa twese. Ndakwinginze ijuru rimanuke maze ubwiza bw'Imana bube hano hantu. Mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti ndasengeye abantu bawe bagiye kumviriza ubutumwa bwiza. Mana ndatwitse imbaraga z'abadayimoni mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Data wa twese uri mu ijuru, ndakwinginze mwami uburinzi bwawe bukomeye bube hano hantu. Ndatwitse imbaraga z'ikuzimu mu izina rya Yesu Kristo Umunyanazareti. Ndakwinginze data wa twese umwuka wera amanuke maze haleluya nasame na wavuge. Urakoze Yesu, ndabisabye nize ko byumvishije, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Yesu nashimye. Mwene data, nturi kuravuga ko ushaka kuja mu ijuru, nturi ko uranabiririmba, ntago usiba mu rushenge, nta nubwo usiba kuja kuririmba, ariko hariho ibintu Imana ikikurega. Numviriza neza. Hariho ibintu ugikora Imana ikikurega. Ibyo bintu urabizi, wewe n'umutima wawe urazi byari byo ukigenderamo. Uvuga ko ushaka kuja mu ijuru, ukaja mu kurushengero,
ukaba uri n'umuririmbyi cyangwa se ukaba uri n'umukristo asanzwe uvuga ko ushaka kuja mu ijuru, ariko hariho ibintu utarasiga. Hariho ibyo utarasiga, hariho ibintu utarashira kure yawe, Imana iriko irakugayaho. Yesu nashimwe cyane. Buri muntu ariyizi, wewe n'umutima wawe urabizi, murabizi mbese we n'umutima wawe. Ibyo uri muragenderamwe mukato, we urazi ibyo uri muragenderamo. Yesu nashimwe cyane. Ibyo ngibyo nibyo Imana irimo irakugayaho. Ibyo utabivanye iruhande yawe, utabishize kure yawe ngo wemere ibyo Imana ikeneye, ndakubwiza ukuri, ijuru kure yawe. Haleluya. Buri muntu yumva ashaka kuja mu ijuru, bakagira ngo ijuru ni nyabarega, bakagira ngo ijuru mbese n'ahantu bafata imyanda bagasuka. Mwene data, icyo ndakubwiye ni iki: tunganya ibidatunganije. Tunganya ibidatunganije ukiri kurakora, urabizi. Dusome ijambo ry'Imana. Mbega birashoboka, umviriza, mbega birashoboka ko mwiba mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukonsereza bayari imibavu, mukagendanira izindi mana mutigeze kumenya. Mwene data, uyu n'umurongo w'ikenda. Reka mbe ndahagarikiye ahangaha ngo mbega birashoboka ngo ko mwiba mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukonsereza bayari imibavu, kandi ibyo byose murabikora muvuga ngo muri ko muraja mu ijuru. Ibyo byose mukabikora muvuga ngo muri abakristo. Ibyo byose mukabigenderamwo muri navuga butumwa. Ibyo byose mukabigenderamwo muvuga ngo muri n'abaririmbyi. Ibyo byose ngo mbega birashoboka ko mwiba mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukonsereza bayari imibavu. Mwene data uri muranyumviriza, Imana iriseriye. Imana iriseriye, Imana ntifinata. Nimba uri kurafinata n'agakiza, reka ndakubwire ko Imana idafinata nawe. Kuri wa munsi ni wagera, ni uzavuga ati Imana ndakwinginze umbabarire, imbabazi ntabwo zizaba zigihari. Mwene data, ndakubwije ukuri, ijuru iriho kandi ni kuzimu hariho. Ijuru iriho n'umuriro uriho. Mwene data, ko Imana irimo irareba wewe ko ufite ibintu uri murakora, eregira imwe irakubona. Nubwo uri kuraririmba, hari ibyo Imana yakubonyeho uri murakora. Ngo mbega birashoboka ko mwica, mukiba, mugasambana, ibyo byose mukabikora. Ubusambanyi bwo bwabaye nk'intuza, bwabaye nk'umugera. Ubusambanyi bwabaye nk'umugera. Ubusambanyi bwibereye mu rushengero, abaririmbyi barasambana, abadiyakoni bagasambana, abakozi Imana bagasambana. Ubutabikoze umubiri ku mubiri abikorera mu bitekerezo. Nuko nguko mbese abantu basigaye abikora. Ubutabikoze umubiri ku mubiri abikorera mu bitekerezo, ugazasanga yashushe Imana yo mu ijuru yamayiri imwe iramureba ngo nzabiguhana, ngo byose ndabishyira imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Yesu narutabara ngo nzabiguhanira, ngo byose ndabishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Uko nguko ubikora, Imana izabiguhanira. Yamara murabikora mukaguma muvuga ubutumwa, mukabikora mukaguma muririmba, mukabikora mukaguma mucafuza izina rya Yesu, ariko ngo haragoye ngo abanyabyango banse kubireka, ngo bicare bazi ko bicaye hejuru y'umuriro. Mwene data, usambana uzi ko wicaye hejuru y'umuriro, wibe umenye ko wicaye hejuru ya hehe y'umuriro. Umva, wikinishe umenye ko wicaye hejuru ya he y'umuriro, kandi uwo muriro hazagera igihe ugutwika.
uwo muriro hazagera igihe ugutwika mwene data muravuga uri muri yorohereza ngo nta kibazo reka ndakubwire ubikora uzi ko wicaye hehe hejuru y'umuriro. Ubutumwa bwiza buravugwa hariho hose, ubutumwa bwiza buriko buravugwa mu mashengero mbese mu mateleviziyo hariho hose, ariko wewe ubandanya ufite umutima ukomantaye. Mwene data reka ndakubwire ngo ibyo urabikorana y'igaceceka ukibaza yuko muhwanye ngo izabiguhanira byose ibishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Bya bindi uko urabizi, ibyo ukorera mu mpisho urabizi, ibyo byose ukorera mu mpisho urabizi, ibyo ngibyo Imana igiye kubisohora ibishira hagaragara. Haleluya. Yesu nashimwe cyane. Dawidi yajyamanye n'umugore wa Uriya agira ngo Imana ntimubona, yamara Imana yarabibonye maze acakura n'ikindi cyacu kugira icyo kwica Uriya. Atwara umugore we maze acayica n'umugabo. Imana yo mu ijuru yarabibonye, Imana yo mu ijuru yarabibonye. Mwene data, Dawidi ikintu yakoze yarasabye imbabazi. Nubwo yasabye imbabazi, Imana yarakuyeho umwana wa mbere bari babyanye n'uwo mugore wa Uriya. Imana yaramwishe. Yesu nashimwe cyane. Rero nawe ibyo ntimurakora ntugire ngo Imana ntikira kureba. Ubwo busambanyi bwo uri kurasambana wishije ntugire ngo Imana ikira kureba. Ubwo burya dukora ntugire ngo Imana ikira kureba. Uko kugurana amafaranga ushaka inyungu, mwene data, Imana ikira bireba. Uri umujura. Uko kwibisha umunzane kwawe Imana irimo irabireba. Rero niba uri murabikora ukabikorera mu mpisho, ukabikora uvuga ngo nta numwe ari karambona, ukabikora uvuga ngo nta numwe azampana, noneho Imana yo mu ijuru ngo ibyo urabikora nayo igaceceka, ukibaza yuko muhwanye, izabiguhanira byose ibishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Yesu natugire neza. Mu rushengero hasigaye hameze nko mu isoko, mu rushengero hasigaye hameze nko mu kabyiniro. Yesu natugire neza. Kandi ibyo byose mukabikora mugaca mwicara mukavuga muti turiko turakorera Imana. Abambaye ubusa bari mu rushengero, abihindaguye bakosoye Imana bari mu rushengero, mbese ibyo byose murabikora mukagira ngo birikubira nezeza Imana. Yamara akajwi kanyusha yo mikumayiri mukayirimba mugahogoza, Imana ntagira ikirashaka uko guhogoza kwanyu. Mwebwe mwarataye Imana, mwebwe mwarataye Imana, mwarataye Imana. Muri mu rushengero ariko mwarataye Imana, muraririmba ariko mwarayitaye, muvuga ubutumwa ariko mwarayitaye. Ni mu gihe ki? Nimugarukire Imana yo mu ijuru. Nimugaruke muve mu nzira zanyu mbi, utwo tubuna muhambira mwambare mwikwize, izo nzara zimeze nk'izinkukuma mukureho ibyo bintu bizabarimbura. Wewe ufite igisuko ku mutwe, reka ndakubwire ngo uri murakwera Satani. Nta muntu afite igisuko ku mutwe azabona ubwami. Satani yabashize uruhumyi mu maso, arimo arabategeka uko yishakiye. Bene data reka ndababwira, muntu uzi ko uri kwakoresha amapudre yariyo yose, dore we uri murakosora Imana. Icyo nakubwira ngo shira kure ibigirwamana by'inyamahanga. Nushire kure, shira kure ibyo girwamana by'inyamahanga. Naho ubundi uragowe, umuriro akurindiriye. Yesu natugiye neza. Haleluya. Reka tubandanye ku murongo wa 10. Ngo maze mukaza, ngo mugahagarara imbere yanje muri iyi ngoro yitirirwa, imbere yanje, Yesu nashimwe, muri iyi ngoro yitirirwa izina ryanje, mukavuga muti turakijijwe
mwaheza mugakora ibyo bizira byose. Haleluya. Sinzi ko mwahumvishije. Ngo maze mukaza mugahagarara muri iyi ngoro yitirirwa izina ryanjye, mukavuga muti ngo turakijijwe. Ibyo byose mukabikora, mugaca atasoni mufite, mugahagarara imbere ngo murakijijwe. Ese muriko murabesha Imana? Reka ndababwira, muriko murabesha abana b'abantu, ariko ntabwo muriko murabesha Imana. Ibyo mukora byose Imana iragira iki? Irabibona. Intambu gutera gusa Imana iba yayibonye. Yesu nashimwe. Haleluya. Umuntu wese ahari akwiye kwireba. Mbese ni igiki Imana iri mirandegaho? Ese bino Imana ivuze no ndiko ndabikora kugira ngo hagati yawe n'Imana ushaka iki? Ushaka amahoro. Ukureho ikintu kiko kiratuma Imana ikubwira no magambo. Aya n'amagambo yawe, yewe wa musambanyiwe niwe uri kurabwirwa, wa mujura we niwe uri kurabwirwa. Ibyo urabikora nayo igaceceka, dore urabikora nayo igaceceka, kandi nibyo urabikora. Ukwikinisha ubusambanyi bwawe bwinshi muri ikinisha, mukagana mukifungirana mu cyumba cyanyu mukabikora. Abandi mukaraba amavideo y'amapornography, abasore n'abakobwa n'abagabo. Ukazasanga umugabo afite umugore yicaye hariya arimo arareba afite amaso ku mapornography. Umugore yaza agacafunga agashuhira umugore wahandi kubera ubwambure yabonye, agakunda ibyo arimo arareba aho ngaho mu mapornography. Ni hano uzasanga abagore babarongora iyo ngiye haca umwanda mukuru kubera ibyo bintu bagiye kureba mu mapornography. Ukazasanga umugabo atangiye guhindura ingeso kubera ibyo bintu. Ukazasanga umugabo umwuka gukunda abagore bo mu mashusho media wamujeho, hakunezezwa n'umugore we akanezezwa n'abagore bo muri social media. Amafoto ibintu zenye biri hejuru, ibitsina biri hejuru. Umugabo yagenda gufungura ifone akabishikiraho akanezezwa n'ibyo biri mu mashusho media. Hanyuma agacareba umugore wiwe nk'incimbwa ihaze kubera yabonye ibindi birihe muri mashusho media. Ngo ibyo urabikora nanjye ngahora, ngo ukibaza yuko mpanye nawe, ngo nzabiguhanira byose mbishire imbere y'amaso yawe uko bikurikirana. Yesu nashimwe cyane. Abagore namwe ugasanga n'inkono yashiririye muri ko murareba amantu zenya amapornography. Ibyo mwatetse byashiriye byose. Umugabo yaza akakuvugisha ugacufata ifone ugafunga ugashiramo password. Wabona agiye ukongera kandi ugashimishwa n'umugabo ari mu mashusho media. Ibyo bintu nyine bya pornography ukabibona bikagukurura, ukumva uwo mugabo uramukunze, yamara umugabo wawe ugacutangira kumureba nk'incimbwa ihaze. Bene data, ibyo muri ko murabikora. Cyangwa se ugashima ukuntu uwo mugabo ari muri social media arimo arasambana n'uwo muntu w'umukobwa ntumbaze imba ari umugore. Ibyo nabyo nzi. Ibyo bikagushimisha ugashima uwo mugabo, ariko umugabo wawe ukamureba nk'ikimbwa ihaze, ati wowe ntukiri umugabo. Umwuka w'ubusambanyi ukakwinjira, amaso yawe yacafutse, ibitekerezo bya byononekaye hose no hasi hononekaye. Kubera iki? Kubera ibyo bintu muri ko murareba. Hanyuma ngo muzabura kudahanwa. Muzahanwa n'ukuri kariyo byose murabikora muvuga ngo mwarabatijwe, ngo mwarakiriye Yesu Kristo umwana n'umukiza. Nubwo wamwakiriye ntago wateye intambwe, wagumye ahuri nk'ikirenge cy'umuntu akuze nawe nyine. Bamwe murajya muramanika amaboko ngo turamwakiriye mwami Yesu umbere umwami n'umukiza, aho bikabirangiye.
gutera intambwe ngo mutere muje imbere bikabananira, imyuka itandukanye igatangira kubazaho, mugaca mutangira gufatwa hakugenda imbere, mugaca mucika intege zo gusenga, gusenga mugacika intege, mugakurwa niyo myuka mibi kabisa ikabahambira bikabona na gusenga. Gutera intambwe wapi, ukaguma witwa ngo ndi umukristo byonyene, ukarangwa umva wewe ibikuranga nuko abona uvuga ngo uri umukristo byonyene, datse nta bindi. Ariko reka ndakubwire mwene data, uri muragendera mu mwijima, wari ukwiye gutera intambwe ukava aho uri. Tera intambwe, abandi muri kumasubira inyuma, mugasubira mu byo mwarutse, bya bindi mwarutse hariya mukabisubiramwo, hakwendereye mugenda imbere wapi. Bene data, ibyo byose murabikora Imana ikicecekera, ariko noneho Imana izahaguruka. Yesu natugiye neza cyane. Haleluya. Imana yatumye Yona ngo agenda aburire bande abinenewe, ngo agenda baburire. Imana yatumye Yona kubera ko yabonye mw'ibyo bihugu, ico gihugu cy'Ininewe ibyaha byabaye byinshi, kandi Imana ikabona ko abantu bagiye kure y'Imana neza ntabwo bashaka Imana. Imana ituma Yona ngo agenda aburire abo ngabo abantu ba mu gihugu cy'Ininewe. Mwene data, nanjye ndi Yona mw'uyu mwanya, ndi Yona kugira ngo wewe ndakuburire, mburire wewe uri murandeba, uri muranyumviriza, ibyo byaho utabiretse bizakurimbura. Abantu b'Ininewe bumvishije ubutumwa bwiza Yona bahaye, barahindukira bava mu nzira zabo mbi, maze Imana igira iki? Irabababarira. Mwene data, nawe mburi kujeho, ibyo uri murakora wicaye mu rushengero byamenyekanye, birazwi, Imana irabizi. Rero nahawe ho ugiki ho guhinduka ugafata umwanzuro by'ukuri. Mwebwe murabapagani bo mu rushengero, murabapagani ba mu rushengero, Imana yo mu ijuru ntabwo inezerwa iyibona mu rushengero hameze nko gucuriza, mu rushengero rucururizwamwo. Yesu Kristo arinjiye mu rushengero asanga bari kwacurizamwo ibitandukanye. Niko n'ubu bimeze. Yesu Kristo amaze kubibona yagize iki? Yarabisohora bimenagura. N'iki gihe rero abantu barimo baracuriza mu rushengero ibintu bitandukanye. Ubu usanga umugore yubatse yambaye agakabutura yagiye mu rushengero, ugasanga umukobwa mu kwicara yicaye atambikije, arimo arereka bajya mbese abasore n'abagabo ikareso y'imbere kugira ngo agire iki? Kugira ngo amushake. Uko n'ugucuruza, bamwe mucuruza amabere yanyu, abandi mugacuruza amaptako, abandi mukagira iki? Mugafata ibibuno bitari byanyu mugashiho kugira ngo mugende mukurura abagabo n'abasore. Ibyo byose mukabikora kandi mukitwa ngo muri abakristo, mukaguma mufite ryazina ngo ndi umukristo. Yesu natugiye neza. Ibyo byose Imana yabibonye, ngo mbega birashoboka ko mwiba mukica, mugasambana, mukarahira ibinyoma, mukonseza abayari imibavu, mukagendanira izindi Imana mutigeze kumenya, ngo maze mukaza mugahagara mw'ingoro yitigwa izina ryanjye, mukavuga muti murakijijwe, mugakora ibyo bizira byose. Yesu natugiye neza. Nukuri Yesu araje, nukuri umviriza hwana, nukuri Yesu araje. Kandi kanibutse umuntu ari we wese, ziriya wabibye nibyo uzasarura, kandi ziriya wagize iki? Ziriya weze nizo uzarya. Wabibye ubusambanyi urazi ibyo uzasarura, wabibye ubujyajyo, wabibye mbese ugukosora Imana, ibyo uzasarura bizi. Buri muntu icyo yabibye nicyo azogira iki? Azasarura. Haleluya. Kandi buri bikorwa by'umuntu wari we wese bizamuherekeza.
birashobora kuja imbere cyangwa ikakuja inyuma, ariko umenye ko ibyo ukora ibyo ukwera ngaha mwese ibikorwa bitandukanye bizaguherekeza. Ngo imirimo ukora mwisi byandikwa mu gitabo izaguherekeza, yaba myiza cyangwa mibi. Ngo hendaza vuba nzanye ingero ngo kugira ngo ngere umuntu wese ibikwiranye n'ibyakoze. Mwene data, ibyo uri murakora urabizi. Reka ndakubwire ngo umwami Yesu aje guhemba no guhana. Yewe buno butumwa muri ko murumviza ubu ngubu ndakubwiza ukuri buzahagarikwa. Buzahagarikwa, ufite ugutwi ni wumve icyo umwuka abwira itorero. Buno butumwa mwirirwa mwumva mukabutesha agaciro buzahagarikwa. Zino ndimba zivuga butumwa muguma mwumviza mbese mukazitesha agaciro bizahagarikwa. Mwene data, ngo wandye ngo nashishikagira iki ngo yandure uwera nashikare yezwe. Haleluya. Rero murozi shishikara uroga. Reka ndakubwire ngo umwami Yesu aje guhemba no guhana. Mwene data, uzi imisi umaze iyo usigaje ntayuzi. Bene data, nimwihane. Reka twisomere kundi murongo, ku murongo wa 11. None ingoro yitirirwa izina ryanjye mbega ihindutse nk'isenga ry'abambuzi mu maso yanyu. Erega jewe ni jewe ubwanje nabyiboneye, ni jewe uhoraho mbivuze. Reka ufunge kino gitabo. Iri ni ijambo ry'Imana, buri muntu ariyizi. Ibyo mukorera mu mpisho Imana irabibona. Amagambo muvugira mu mutima Imana irayabona. Ibyo mukorera mu bitekerezo Imana irabibona. Mwicira abantu mu bitekerezo, murogera abantu mu bitekerezo, nta magambo mazima baturukaho. Ibyo byose mukica muvuga ngo muri abakristo muri ko murabikora. Reka none reka ndakubwire, Imana yo mu ijuru ishaka ko wihana by'ukuri ukava mu nzira zawe mbi, kubera ko nyuma y'urupfu nta mbabazi zigize zite, nta mbabazi ziriho. Nyuma y'urupfu nta mbabazi zigize zite ziriho. Umuntu afite amatwi, umuntu afite amatwi niyumve. Mwene data, ufite amatwi niwumve. Umwuka w'Imana arasemerera anyuze mu bakozi b'Imana, ariko icyo mukora mwebwe murica amatwi mugafatamye nego iki ijambo Imana ibahaye. Ariko reka ndababwire ngo turi mu minsi ya nyuma, turi mu minsi ya nyuma. Buri muntu nacunga izamurye, buri muntu nacunga izamurye. Umukristo ku gatwe kawe ni wirebe we ubwawe ukuntu muragendana n'Imana. Imana izahamagara amazina, ntago izahamagara kanaka ngo ifatanye amazina. Izahamagara umuntu ku muntu, izina ku izina. Sinzi ko muri kumurahumva neza. Izina ku izina. Ubutazumva izina rye bizabirangiye. Ngo ihene zaja he mu bubamfu, ihene zizaja he mu bubamfu, intama nazo mu buryo. Haleluya. Intama nazo zizaja he mu buryo. Mwene data, ahurura hazi. Uri hene, uri ntama, uri he? Wewe n'umutima wawe nimwe mubizi. Ahuri ni uhazi, ibyo ukora ni ubizi, ibyo ugenderamwo ni wowe ubizi n'umutima wawe. Rero tangira wirebe, tangira wirebe. Wibuke ko ihene zizatererwa mu kiyaga caka umuriro. Ihene zizatererwa he mu kiyaga caka umuriro. Buri muntu arafite ugutwi n'ubwenge.
Imana yabahaye ubwenge n'ugutwi, amatwi yo kumva. Haleluya. Tugiye gusenga. Uwera Mana nyine icyubahiro, ndagushimiye ndaguhimbaje ukuntu data wa twese ungiriye neza, ukampa ino jambo kugira ngo data wa twese Yesu ndarishikirize uwera. Ndagushimiye umwami, habwa icyubahiro mwami w'abami, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen.